Ile kanya na movo wasu kisio cha Kathithungu mo kithimani ya takaundi ya Masako nindi itema lelo ndambuka na ukuiva ni thina muthei ene ndi maiweta thila mekumbelwa ni cia thina muno cia mathiko methitwe mainyama mailasimika kukua mena moko ova na kwithiwa kisio kiki na miunda na muthanga musio wa nima kwanana na ene ndi undu uyu ndutonekana kumana na malelo mathuku na vala maweta kumevindani ya wiyathima ya kusia malelo ama itemwa kisioni ki ene ndi va ni maumia witano kwa tongo ya sakue kulikila na kumasovisia malelo maiweta kisio ki takitiani sie kwevinda yasa Ben Musawe na mauvo dambuka na ukui kisioni cha Kathithungu mo ila ikithimani ya takauntini ya Masako yithitwe na wito mwingi ene ndiva meweta kumanthino ya kwata wiyathi maisi malelo masioni chao kana kukusia lelo witamwa itina wa kisio ki kwitha kikitianisie ovamwe na kwitha tongo ya sakue mamatha kumasovisia lelo ila vinda mekwikunia maleve nitwithitwe na thina wa lelo muno mavinda masa tamweshimiwa Mbasili ni wabikie kuhuitu naona mathina twa munanga mathina maitu kubikia ona yumu ya isa ututhinikia thina nogete ku 87 thina la mwingi lelo tetemete ya moko kuma biolo bagati kuma twa tutueku kwethia kutema lelo na ithi twethozania ta ume twatema lelo atwethia na betha mathina no lelo ici ciethia itesa vini azia miundani ya andu na nitwiva access ila twazilia miundani ya andu maundu athi twayungulikia mpaka kwa account twathi tweka twanewa survey atuonie lelo main vala wizilite lakini after the kuna wezu wonde kuyaikika wogie wa survey ula wetiwe ni fake na mumia ila ita final report ya survey agwo huo no mundu twikala rikitata pe mathina maingi nundu no bothia nzia wina chathi kana wina mathiko no bothia nzia nikena uzovizie nundu wizobia kwa mwene ene nthia ya meweta ila mekumbilwa ni mawito tama mathiko kana mwaito kutetheka withito withina muthei kumana na mwo wa malelu utu yu witu wina andu aku matatona kwambata kima kila kiva kona mundu kuwa itava asia yanziani kona muwa waku tu ibicha sibitali oingi maybe akakwiyonziani nundu kuingalelika aku lele wiki thekani na nitona ata wota utalelu olile kwa uwa tongo ala twa musakuye mutu se uvisie nditu na bala luve na thina mwingi muno sana na sia skulu si mathina nundu yambata au tuku sienda asasio ndesiyonzele nikwithwa kwi malai kwi sindu mbingi na nikithekani ona siana ona ibetingito isia yanziani nikwithwa sibitali sionde sibasa makanisa nange maibi kama kanisa nimena wendiwa udhini kwithwa mebasa na mathiko mweume awal pasa ukathewa kwitwa nandu na moko na ila kuina siathi andu muno imakotha kwemewa muno ni kuthea siathi nukethia mundu ena chathi affect wa muno pyu nikwithwa kuyuka andu ingi nikwithwa bailelu ulika ngali nundu nikwithwa na ngali amina ulika kumila itha yithina ovamwe na kwitha miunda na mathanga kisioni ki wi musio kwa nima meweta undu tonyeka kumana na malelo mathuku makuma luchangethayo kana kumatwa miundani yo lelo witu withitwa mathina byu nundu wa miala makomboete miunda ku maleu maitu twa makumilia ni thina mota bindambwa ni kwa mamu no ngali itona kulika itokwalita mathina maingi muno indi nitukukulia mheshimiwa utushughulikie byu undu batone thina ola twithana go muneta ni thana boda none wakati wa mbua kwa uwa nini thanda twona ithana customer aya no ni mite na sindu ciakwa ni cithaia na nkyo mundani no ndu yuona ngate mathii kwi mbua ndito no itwava kitumine ki ni meka ila tongo ya sakwe kulikilila na kumasovisia malelu otondo methitwe makimatha kwambata bata ngali ninta prombox yesoto na kwambata ona maloli mathe ya kukua sino mwito na kwambata nundu wa lelu kwa nangika byo na kuthuka tukukulia utushughulikia mora ni kwa mamu no byo yambata ya itona kwambata sindu situ sithaia nangikia mundani muno twamina kwema vilingi wa mavomo Tongo TV kuma va accountini ya Masako nyeni tawa Ben Musawe